Bila su 3 sata poslije ponoći. Stefan je zurio svoje bilješke iz anatomije i pio je 4. šoljicu kafe te noći. Nemoguće je, učim već 12 sati. Promrmljao je gledajući u beskrajne latinske termine. Sutra ga je čekao 3. pokušaj polaganja anatomije, a činilo mu se da što više uči, to manje pamti. Danas, 6 mjeseci kasnije, Stefan polaže ispite sa prosječnom ocjenom 9, a uči manje od 6 sati dnevno. Kako mu je ovo pošlo za rukom? Stefan je otkrio kako da iskoristi prirodne mehanizme svog mozga da uči brže i efikasnije nego ikada prije. U današnjem videu sa vama ću podijeliti 10 naučno dokazanih tehnika koje je Stefan iskoristio da transformiše svoj mozak u mašinu za učenje. I ne, nećete morati provoditi više vremena nad knjigom, zapravo ćete učiti manje, pamtiti više i postizati bolje rezultate. Neuroplastičnost i moć grešaka. Neuroplastičnost, odnosno sposobnost mozga da fizički mijenja svoje neuronske veze, je temelj svakog učenja. Istraživanja na vodećim neurološkim institutima pokazuju da je ovaj proces najintenzivniji kad pravimo greške. Kada pogriješimo, mozak aktivira 3 ključna neurotransmitera koji su odgovorni za proces učenja. Acetilholin koji pojačava fokus, dopamin koji reguliše motivaciju i norepinefrin koji povećava budnost. Ovi neurotransmiteri zajedno stvaraju nešto što naučnici zovu neuroplastičnim prozorom, periodom intenzivne mogućnosti za promjenu i učenje. Da bismo širom otvorili ovaj prozor neuroplastičnosti, naš nervni sistem mora biti u zoni optimalne pobuđenosti. U praksi bi to značilo da nismo ni previše uzbuđeni, ali ni previše opušteni dok učimo. 20 minuta umjerene fizičke aktivnosti upareno sa 5 minuta dubokog disanja osigurat će idealne uslove za učenje u naredna 2 do 3 sata. Također, kombinacija kofeina sa L-tianinom, prirodnim sastojkom koji se nalazi u zelenom čaju, stvorit će savršen balans fokusa i smirenosti. Dok kofein podiže budnost i koncentraciju, L-tianin reguliše nervozu i osjećaj nemira koji može izazvati kofein. Međutim, stanje optimalne zone za učenje ima ograničen rok trajanja. Stoga je važno prepoznati znakove koji ukazuju na to da izlazimo iz nje. Razdražljivost i anksioznost signaliziraju previsoku pobuđenost, dok teškoće u fokusiranju i pospanost ukazuju na prenisku. Za fino porješavanje, priroda nam je dala 2 moćna alata. Izlaganje hladnoće za podizanje energije i duboko disanje za smirivanje sistema. Hladan tuš ili umivanje hladnom vodom djeluju kao prirodni stimulansi, dok tehnika disanja 3-4-5 umiruje nervni sistem. Ova tehnika disanja bazira se na tome da udišemo 3 sekunde, zadržimo dah 4 i onda lagano izdišemo 5 sekundi. Samo 10 ovakvih udaha i izdaha prebacit će naš autonomni nervni sistem iz stanja bori se ili bježi u stanje iskuliraj. Koristite ove alate strateški kada osjetite da izlazite iz optimalne zone za učenje. Na kraju ovog videa sa vama ću podijeliti koji su najbolji obrasci koje možete konzumirati prije učenja, kao i koje namirnice biste definitivno trebali izbjegavati, ali prije toga moramo objasniti 2 ključne faze u procesu učenja. Neurobiologija učenja. Učenje je proces koji se odvija u 2 faze, svaka sa svojom jedinstvenom ulogom u formiranju dugoročne memorije. U prvoj fazi, koja podrazumijeva aktivno angažovanje i fokus, neurotransmiteri acetilholin, dopamin i norepinefrin markiraju određene neuronske veze za potencijalno jačanje kasnije. Što više pažnje posvetimo učenju, više acetilholina se oslobađa. Druga faza, poznata kao konsolidacija memorije, dešava se tokom dubokog sna ili stanja sličnih snu. Tokom ove faze, hipokampus, struktura ključna za formiranje memorije, reaktivira nedavno formirane neuronske obrasce 20 puta većom brzinom nego kad aktivno učimo. Ovo ubrzano ponavljanje je ključno za transfer informacije iz kratkoročne u dugoročnu memoriju. Istraživanja su pokazala da uzimanje 20-minutne drijemke ili praktikovanja dubokog odmora bez sna u roku od 4 sata nakon učenja značajno ubrzava ovaj proces. Posebno je važno i otkriće ultradijalnih ritmova, ciklusa od 90 minuta moždane aktivnosti koji regulišu našu sposobnost održavanja fokusa. Ovi ritmovi su evolucijski razvijeni mehanizam koji omogućava optimalan balans između perioda intenzivne kognitivne aktivnosti i neophodnog oporavka. Evo kako je Stefan primijenio ova naučna saznanja u praksi. Podijelio je učenje u blokove od 90 minuta. Nakon prvog bloka napravio je pauzu za drijemku koja je trajala 10 minuta. Nakon drugog bloka učenja napravio pauzu od 4 sata unutar koje je ležao u krevetu 20 minuta. Ponovio ovaj proces još jednom u toku dana i potrudio se da osigura 7 do 8 sati kvalitetnog sna. Ok, sad je vrijeme za jedan eksperiment. Prije prelaska na sljedeću sekciju pauzirajte video na 10 sekundi i zatvorite oči.
Mikropauza od 10 sekundi. Još jedno fascinantno otkriće tiče se pravljenja pauza od 10 sekundi tokom procesa učenja. Tokom ovih pauza, mozak prelazi u isto stanje kao za vrijeme sna ili kratke dremke i ponavlja informacije 20 puta većom brzinom od normalne. Mikropauze možete da napravite i do 30 puta u periodu od 90 minuta učenja. Evo kako. Zaustavite trenutni zadatak, zatvorite knjigu ili bilješke, lagano zatvorite oči i fokusirate pogled na jednu tačku, uspravite kiču. Udahnete duboko i izdahnete. Opustite ramena, dozvolite mozgu da pluta bez fokusiranja na specifične misli, lagano otvorite oči, vratite pažnju na radni prostor i nastavite sa učenjem. Pauzu od 10 sekundi možete napraviti nakon svakog važnog koncepta, kad osjetite prvi pad koncentracije, nakon što završite jednu cjelinu i prije prelaska na novi koncept. Sad kad smo postavili neurobiološke temelje, vrijeme je da zaronimo u konkretne tehnike učenja koje možete početi koristiti odmah poslije gledanja ovog videa. Praktične strategije za efikasnije učenje. Moderna neuronauka nam je omogućila da precizno identifikujemo najefikasnije strategije za kognitivnu optimizaciju. Ove tehnike su potvrđene kroz rigorozna istraživanja i direktno ciljaju ključne mehanizme neuroplastičnosti. Aktivno prisjećanje. Studije pokazuju da je testiranje naučenog znanja znatno efikasnije od ponavljanja gradiva čitanjem. Prisjećanje stimuliše hipokampus i prefrontalni korteks 300 puta više nego ponovno čitanje. Svako aktivno prisjećanje jača sinaptičke veze između neurona. Evo kako ova naučna saznanja možete primijeniti u praksi. Nakon svakog poglavlja ili 5 do 10 strana pročitanog materijala, zatvorite knjigu, uzmite prazan papir, napišite sve čega se sjećate i fokusirajte se na ono što ste propustili. Horizontalno učenje. Povezivanje koncepata aktivira više kortikalnih regija istovremeno. Cross-referentno znanje stvara višestruke neuralne puteve koji vode do informacije i multidisciplinarni pristup povećava dugoročnu retenciju za 40%. Za svaki novi koncept koji učite, postavite sebi 3 ključna pitanja. Gdje sam ovo već vidio, kako se ovo povezuje sa nečim što već znam i kako bih ovo objasnio nekome ko ne zna ništa o ovoj temi. Pisanje bilješki rukom. Pisanje rukom aktivira naš mozak i do 3 puta više nego kad tipkamo na laptopu. Studija sa Princetona pokazala je da su studenti koji su hvatali bilješke rukom ostvarili duplo bolje rezultate na ispitima od studenata koji su pisali na laptopu. Motorička aktivnost dok pišemo pojačava neuroplastičnost i memorijsku konsolidaciju. Istraživanja pokazuju da implementacija ovih strategija može povećati retenciju znanja za 230% u poređenju sa tradicionalnim metodama učenja. Ali čak i najbolje tehnike mogu biti beskorisne bez jednog ključnog sastojka, strasti prema onome što učite. Neurobiologija obsesije. Kad nas nešto istinski fascinira, naš mozak ulazi u posebno stanje koje se zove flow state na steroidima. Evo šta se dešava u mozgu. Proizvodnja dopamina radi na maksimum. Neuroplastičnost se povećava za 300%, ubrzava se proces formiranja memorije i neurotransmiteri zaduženi za učenje rade u savršenoj harmoniji. Evo šta je Stefan uradio kako bi unio više strasti u proces učenja. Pronašao je svoju priču zašto je neophodno da uči, povezao je učenje sa vlastitom vizijom budućnosti, zamijenio je termin dosadno sa terminom izazovno i u proces učenja implementirao je faktor zabave. Na ovaj način Stefan je kreirao sisteme koji prirodno aktiviraju njegovu unutrašnju obsesiju. Međutim, šta ako ne osjećate prirodnu strast prema materiji koju morate savladati? Evo kako možete hakovati svoj mozak da uči brže čak i kada motivacija nije na vrhuncu. Neurobiologija hitnosti. Kada se suočimo sa situacijom gdje moramo nešto naučiti, gdje nam posao, životni cilj ili važna prilika zavisi od toga, naš mozak aktivira drevne mehanizme preživljavanja i ulazi u stanje ubrzanog učenja. Norepinefrin podiže budnost na maksimum, neuroplastičnost se vraća na nivo koji smo imali u djetinjstvu, hipokampus se prebacuje u turbo režim formiranja memorije, a prefrontalni korteks fokusira svu pažnju na kritičan zadatak. Za aktivaciju ovog stanja, kreirate biti ili ne biti situaciju, eliminišite plan B i postavite sebi rokove koje ne smijete ignorisati. Ovo je razlog zašto neki ljudi nauče strani jezik za samo nekoliko mjeseci kada se presele u drugu zemlju, iako su isti jezik bezuspješno učili godinama u školi. Ili zašto neki pokrenu uspješan biznis tek nakon što dobiju otkaz. Nije u pitanju talenat, u pitanju aktivacija primarnih mehanizama učenja kroz ekstremnu motivaciju.
Učenje u grupi. Kada diskutujete novo znanje sa drugima koji dijele slična interesovanja, aktivirate poseban režim učenja u svom mozgu. Verbalizacija i objašnjavanje drugima ne samo da testiraju vaše razumijevanje, nego dramatično pojačavaju pamćenje i produbljuju vaše znanje. Ovako je Stefan iskoristio ovo znanje u praksi. Udružio se sa nekoliko kolega koji su učili isto gradivo, redovno su diskutovali o tome šta su naučili, objašnjavali su koncepte jedni drugima i postavljali su pitanja i tražili različite perspektive. Ali, postoji još jedan ključni element koji je dramatično transformisao Stefanove rezultate. Otkriće da njegov mozak ima svoj prirodni ritam, prime time za učenje. Genijalno vrijeme. Svako od nas ima poseban period dana kada mu je mozak na vrhuncu kognitivnih sposobnosti. U ovom periodu vaša koncentracija, kreativnost i sposobnost učenja su prirodno pojačane. Kako biste pronašli svoje genijalno vrijeme, pratite svoju mentalnu energiju i fokus svaki sat tokom 7 dana, bilježite kada se osjećate najbistrije i najproduktivnije, dokumentujte kada najlakše rješavate kompleksne zadatke i obratite pažnju kada vam učenje ide samo od sebe. Jutarnji tipovi obično dostižu svoj vrhunac između 7 i 11 ujutru, dok večernji tipovi briljiraju između 7 i 11 uveče. Obrok prije učenja. Prehrambene navike mogu značajno utjecati na kognitivne sposobnosti. Konzumacija namirnica bogatih omega-3 masnim kiselinama i flavonoidima pokazuje direktnu korelaciju sa povećanom sposobnosti učenja i poboljšanom memorijom. Istovremeno, visok unos rafinisanih šećera može smanjiti BDNF, protein koji je ključan za formiranje novih neuronskih veza. Za optimalne moždane performanse prije učenja možete konzumirati obrok u koji ćete uvrstiti sljedeće namirnice. Jaja koja doprinose proizvodnje acetilholina, ključnog neurotransmitera za učenje i pamćenje, avokado, zdrave masti za održavanje moždanih membrana i stabilnu energiju, zeleno listato povrće, folati, antioksidansi za zaštitu i obnovu neurona i bobičasto voće, flavonoidi koji pojačavaju neuronske veze i štite moždane ćelije. Ukoliko vam se svidio ovaj naučni izlet u neurobiologiji učenja i pamćenja, možete pogledati sljedeći video koji posvećen najboljim namirnicama za mozak. U njemu ćete naučiti kako da pretvorite svoj mozak u precizno podešenu mašinu koja radi bez zastoja, koje namirnice su pravo visokooktansko gorivo za vaše moždane ćelije i kako da odmah počnete primjenjivati ova saznanja i osjetite razliku već danas. Do sljedećeg gledanja, pozdravlja vas kognitivni haker, saveznik u razvoju vašeg umnog potencijala.